Ala maita mele. Nekore ya kuma ya ukiuma 90 and above. Yes. Nakore ino ege ya ukiuma I think in 80 something. Era taburu wate ari. Go E1 ne ori go koro ina kore over 90. EE1. Ero ne EE1. EE1. Yes. EE2 re. Ne nori ne below 90. But ne above 80. Tareke hena exceeding expectation. Ewe ke kora ko below expectation. Kana meeting expectation. Koko kwena domena MW. Hena domena MW. Hena mudo ina below expectation. Eo ne BE. No na neo ndaigwete gukirwa ati yo ne kweherio. Nigetha ma ati ndiroka wega na arutwo. Niki ni tondu ukira expectation ile ukira murutwo ati below expectation ndagithe tiko mwera ati riri we rire wathoma tondu mwarimu wari wa kiria ri no wathomire 844 ri ti ukimwira ni F ugo lego maugaga ati riri gutire mwana ono omwe umataire gukorwo ati below ati no approaching. That's the problem. Where the problem is approaching expectation. You cannot pamper children at home and again you are pampering them at school. Like what Kjsea na imone go to traumatized. Let me tell you. Yes. Tirere no ona thino re twena guo. No igwari cigo ile urahuthira. Ati ciana igutweka traumatized. Kwera mwana ate gutire mwana obatire ndogira mwana wakwa ati we below average. Tareka gori. Ati we below expectation. We goru kwa nyitiria ndodi na ile. Matire muoyo omuthi. Lego kwa maguire. Erigiwe. This is go to traumatize. No, go demoralize one. Every child is able to different. And let me ask you. Yes. I agree with that. Yes. No, ni todo ne wanyita ri. Urenda kumetodo ngede. Nekuga atiriri. Kiria giatuma ringi anyite ugo ni tondu ni agwa kindu ringi ni tuge ni agwa mathabu ni agwa githungu ni agwa githweri no mwena wa nake wa sports mwena wa sports ringi no akorwo sports kana nyamu ici icio thank you ona ndirare ya hituka nyamu yo ngimirora wega to ni ngumiroraga ri ina subject nyingi muno nditiguo subject kenda subject kenda iya marekire na tiothe ati mwana anyitete ati ciothe ni E kana E1 ngigutie subject aranyita approaching expectations icio meeting expectation or subject icio nditiguo my question is yes irarega gwitwo below expectation na ni mwana ucio wikite kabe wahikania watigire gwitwo kata. Kabe mundu tamenyire thina ino we ingiria